ban wanra ya ka jinga tli bat ka jinga trailang na ka benta ka bha ka miat bat karoi ka par jong ki pai ba nong shong shnong habaro ki shnong Ri Bhoi district ka Synjuk ki Rangbah Shnong Ri Bhoi district menda ka sngi ha ka jinga lam jong u president ba bibi makdo ki lalik ban Pynskhem no ya kuai ki shnat treikam balatip kum ka Synjuk ki Rangbah Shnong Them Marwet Ri Bhoi ya kini ki no elam ka Synjuk ki Rangbah Shnong Them Marwet Ri Bhoi ka badai ka wai ne ki shnat treikam ka Synjuk ki Rangbah Shnong Ri Bhoi district la Pynskhem no menta ka sngi ha ka jinga lang ka balalong ha ka shnong teranga balawan man Pynskhem da uba bibi makdo kum u president harangkat ka jingo dan lang u secretary uba bibi siliang lembat kiwe ki nong elam kita ki nong elam bathma jong ka Synjuk ki Rangbah Shnong ka Them Marwet union ki kan thup yo chairman ba Besterwell Shilla vice chairman ba Alien Suting vice co-chairman ba regular pochna general secretary ba Boni Khong Malai bat kiwe de ki nong elam ba kan thup ru yan remut kin khot jong ka executive committee Henry, ang isang sisa ka board treikam ko mga badang lukot yang nagasen nila sen ang isang sisa na du u arala khalai tiket mau yang itu board mengiki ya ka di kato ka ding isu banu ko mengiki ko pangialek sa 10 baro don kareli ba angkai hadin ng tungi na Ri Bhoi nila yayati isu buker dan rey namar ba idon ki dihe se hang tai ne ka sen gimgala bodi tu ne hutai hadin mendapat mengasimti kumu chairman mensuang abat kumu vice president ngasu badan kam ba kumu chairman idon kam badlet haman lagi jaka haman lagi tindok namar kini experience ka bangadon Malayo lupa ngadu kupor mengalong kumpu presiden jong Ri Bhoi Youth Federation Mawphor. Magnik area killing Kanapara berdua Borni Hub Circle Them Marwet Baro killing area bagi itu Mawphor. Rengkap bagi di parlok sen malang di belajar mentah untuk OPHP KSU kita bagi di parlok di bagi treikam SMIA bagi di parlok pada dole jual isek. Dan ini kisah di bawah di bayo itu sebenarnya sisa Pagka hindi ko mentada ni ibu lagi pun maki orang yang halang itu kuat yang syakri yang pagka ke kataru kita gitu terkui dan rey ni gitu kupor termo kita termau apa kami itu nama batong banya wah perlok sang halang tang mengihi di soksen di kami ya Mawphor Ri Bhoi dengan semua kuah hadu mentagi ni kisah di tres sana mentagi di kontoi dong pagka Them Ri Bhoi hadir ke por kalau nangyat na skoba nila deban ay pat yung kajik sakri kapag compare kung ki Rangbah Shnong legit nga malalong Rangbah Shnong slap bak lang malasang jit kung chairman Synjuk ki Rangbah Shnong ngayon isip buong kajik sisa kajik ito yung bak ni ki Rangbah Shnong damar hati imlang sa alam ni lag na di parlok sang halang di balong ki samla nila hapsyem may mangi kajik kli kung ki Rangbah Shnong kira pasnong ka ni pinapedo aga jige dei ber kapsnong kaptau ibo boni nagaliang ke government district administration wa nagaliang ke block bu dia tekuk mangi ki pasnong ngakut sani kalau puno baik panagane daki puna daki snap give to you yang ini bil materials jokin ABS ta pagani pasnong trade ayo tambah pelat ini material bills ke jongi wages begini I cannot andre ki babun ki bill today the bag materials dan don baki masau do kala tay gapor hadian kata ba nakaliam jongi ki Rangbah Shnong ka Synjuk ki Rangbah Shnong mission yung initiative mission kya ba jingi day namar badai tangane ka scheme ka sko ba bawanra ya baroy ka par ko Shnong kita nila tho sa government badai step up pelat yang material bills dengan ibu mentah ini material bills gila kaptul kanya te kasong ha di block tela danon gino ki jingel ibangai kedu ang jingi dai do kini ki bill kila dam na fi ka Synjuk ki Rangbah Shnong Them Marwet sane ngin sa lek ni kedu sa Boni area man barok oi ka Ri Bhoi ngin sa form pa ni ai information namba masmo ko la gami tango ka sur kan no ki jingtawaru kan tan tepi namar luta ka government kam sapsu yang ki Rangbah Shnong ka yano kan samya namar ka Shnong hatau te ti pagi te gitu ya
Kaya kason kadehon masno. Ken Ri ke ke ba matwa kan kuat ani ka por nak buka jongi kira masno bang ani ka por kalau. La sisa ngidon lala ke jongi area apa. Synjuk kira masno ngidon lala ke jongi area. Ken Ri ke ba kam don kam kalau ba ada mi kam ko ke sur ko mamong hakin nogi nogi jengkawa. Hakin nogi nogi matrekam kata kadai ko kam trau me. Menta kawai ke Shnong kan dawa lagu jok area kawai ke Takkan dawa lagu jok area ya lalong tumba pi shoot ya sausan pili ki bol kawai bol ni kan ya no kan ya kan no bol kan te kami ke de ke Synjuk ka bang asmo bole ber klan ya ke Ri district Bro bah district Ri Bhoi ki ko bon ki de jaka baya ku wat ka asa border area pi kameru masuk ke begini, ibu pun kita pergi kedua. Kabang ihap yang trilang away, ya kabang yang saya kira hagway pak import ke kamadi. Kabang ina seng harus nam ada jan khatlai, ada kaksau Mawphor ba kadang ketuka isu yang kabor di Rangbah Shnong, yang kabor jongki Rangbah Shnong. Lapenwai, lapen kutno. Dengan kemau tem ada katsan kalau donru kaji langba hangte hapo pulu kador barba kabri nyutrep akabala poi na keleng ka kasi jantia na tem Ri Bhoi lu na kabata bania lek bania persya ia ketuka ai kabala tungmi ya kasorkar jelah harus nam arja khatsa debat kuta na kalian jong gi kinong elam ko Ri Bhoi district lu dagawe ke jingmut ngilai seng ya kador bar Rangbah Shnong tu kapor dekat kum ke jingya jo kapor ngila sugode ban pun kutno ya kador bar Rangbah Shnong ngin ai keteng no Synjuk Rangbah Shnong di hari ini kisah kita belajar hadir bagi leo ikut puding bercemai pokok jinglam untuk iba bibi makodo ngila ai no ada Synjuk Rangbah Shnong jong ka Ri Bhoi district di hapedeng gi jingya jenti jungi menta sistem guna ngilio banle sibun kikam bat kakam ka ba hamat kalong ba tang ka pudi ka behe klem gitanat klem gitiet nginam la treikam jadi halo pentai nomren ngila sungau don kam ban don no yek unit jong Rangbah Shnong hapo ke Ri Bhoi bejungi de nakalian jong i sarchila ila ai jumut by organize ko ka meeting hakani ke caka ka pengilawan nante po berli ki benai beladep banang katu ke jingilang gila sungau dei ban bo ikene ke tarik ke santarik jong benai November anjar arpua ban Pynskhem ya ka shnat treikam jong Synjuk Rangbah Shnong Ri Bhoi district bakene ke shnat treikam kalong kum kithiet kiban ai jing kersan yu met ba nomor uding ba unomla bandian klan kithiet te bangi ke Synjuk Rangbah Shnong Ri Bhoi district ru nginomla bandian lem danon maki kithiet kiban ai ke jing kersan ni nak benta banyi kun ni ki dawa jong kari ba kajai pudi bujuri telesi filekran i chairman lekran ni shibun ki berkumungi menta kajai pudi pasti ke juni kadar hatmir jong karya ladang ni mikin benriu ladang ni yakitya kapor kan poi ba ya ka jai puri kasi kijungi kilong din kimandin kin sapuli tangah history keyboard dengan responsive kibanya trilang bat keyboard hima bat keyboard right kangini tre dengan batki dengan jingi dengan jisungku kenang mengira pamatra ya ka jingproy ini ka jingha ka jingnyat ke lang salang jori bat khamtam kum kini gisni bela jelai ki jisnu ha kini dithan joni sene dari kedor masno don kata ke itia pan ra ke jingha ke jingnyat pangkat ke jing trelang jong ka konsum sono jadi da dokumen ba kane ke Synjuk jong ka sengmi na po jong ka Ri Bhoi district lawan ban kedung lawan ban puluh pulang ini tengiru ni kloy ban trelang namta ka ha ba dan ada dokumen sibun bang ila yoru ban Pynskhem ini kitkam ya kene ke unit sene hapo khan Rangbah Marwet kon lembah kene ke por asoro ban person bagi dangun sibun isnom ibom patla bandon lem kap ni bangin rom bat kene ke sentimi tangrei nila don hi ke jikren bat ki we de Rangbah Shnong sing khan bangi punta tetel bat sane ro unju ba miso bagi kam bandon along the way lagi iba na kaliang jongkiro
ila don kata ke jingsong bahwa kata kam ini ban mana kan ke tiup lader ila ya songan kan pan iba am kono am tie berni ban kelu ye itu di Rangbah Shnong ni di than pati ang hawa ni saya berkat ni saya song ban ya don lang kan kum ko we Synjuk ko long bay ke Synjuk jam Rangbah Shnong Them Marwet district ko we